sun kan soi don ni sun hi soi ngai lo te pokaro tamaro chu I du khan om ve meu si chuan ang pon ni se sun chu attack speed ngai ani ama hi push type hero ni kan traffic thawa physical attack kan penga penetration kan peng penetration hian in a passive enemy shield ati niam armor ti down bak hi apui don ani ti chuan attack speed po pek thei tho du chuan ti chuan hei hi pusher ni wangin creeps te khoi sa dona khala khan hei hi tangkai dona creeps le heroes a slow down thei ve ve a he skills yan mom tin physical attack hi 30% in a boost bokani second tum chunga tan assassin emblem po lak rem tho bounty hunter killing spree indu zok zok ang poni se ke chon tuna tan zon fighter emblem hi kala meang sun hi ke chon inspire hi thaka ti maya petrify purify flame shot a eng po kha amil dan chu om vek thoma ro chu poimo bera chon push type ani wangin ma hero hrim hi ke chon inspire hi thamai ka tia taret du to ka alak chak thaina turata na mo inspire kan lang sun na passive chu enemy a khoi shim sun atanga enemy an don shim hian 6% in an defense a down makani tin he voice so must take up thei zuya chulai chu try ani tank page an hole as well don ti na ni chu an engani ti chon engapon ni se chu te chu passive ania tin engani a double ganger ama nilo ama clone te how ina an bei po hian ani thawani chuan a first skill kan apanga sanju first skill na mi avom hi second ni chunga tan enemy hi slow down tin creep spawn is slow down enemy hero fu le jungle hero fu hianin double ganger ama ang pakhata siam belani ku khwanin ama ang pakhat hianin 35% sanina ati thayang hi ati ve thei veka a physical damage hi 700 lonita se 735% ang vel damage nei don tinani omje chu 1000 damage asan 350 damage nei ve don tinani engaponi se hichuan avom fu hian in damage nei pirama mi slow down theya tin hero emo jungle hero jungle creep saw a khoi fu chuanin ama ang pakhata siam ve ni ti chuan ka first skill ni second skill chu va hlap pop na ni maya second skill chu tin blink skills ang ve de ora ni amara chu hey fan shape arrow fan shape ni damage enemy u mani he level tang ham ta se ava hlap pop theni ka va charge na tha mani first skill tin athat vena box chu ama ang hiom ta se engeni ultimate tangta se hetian amta se engeni hetia ava hlap na hian an vai nan hlap rona wangin aden mani an chin lokang khuwa patni ani zon patni nan hlap rona pathum ani pon pathumin an hlap ron thowa kha den mani ti chuan sun hian in ultimate hianin ama ang pakhata siam bela hei ti chuan hei hian in avom fu hian pathuman lo ni ta ni khu tangkai na chu escape atan le taret push na tangkai ta ni chu tuna hian taret lo khoi tur ni taila pahnia ka in siamanga ti chuanin inspire nen he ka hlap to mai don ani tangkai dan chu kha ni ta ni ama hi kan soyang kan push type hero ni push hi kan prior to ni ni chuanin engeni ama hi a basic attack hi ani rolling crita build chi ero chu ni mi alo thunga asan chu vorang sela pakhat item an ni wangin vorloi se ti khadu thu samani wangin an vok ran khangai ta ni asan chu damage kha 35% back an benefit lo wangin a clone te ho hianin chumi wang chuanin crit damage ti vak kha antan a hlok lo na chen kha om ve thei ta ni chumi wang chuan ama hi physical attack speeding kan build don ani an chinang atuna build movement ta chuanin attack speed ti chuan first build ta demon hunter sword ti chuan
wind of nature po mila tin corrosion site tangkai boka corrosion site lo veka chuanin hei heloni ta se chun defense item a hianin brute force bracelet thikan petrina he hianin engani unskill san man hiana passive san unskill sa man hianin physical magic defensive 4 in apa chumi pirama voinga stack theya tin a movement speed ati sang bokani he san chona atang kai pui ang rengani tin damage reduction hi pe bokila du thu sama chon mo ti chuan he hen tang ta sela damage hi ana to ka ngam kan enang damage bot na tok ani ko pathuman ni box ya ana tok khatani chuan tuna hianin creep selawin hei taret lak nam po du thu samani ta ni ku enula englo kan nei mi lo ania tuna khanin in lo muang khan creeps kan nei mi lo ani ma se taret chu du tok in la thei tho ani hei hi san biga chona build dan ania maro chu endless battle aya hianin wind of nature po hila ala lak thei tho hei hian extra attack speed pe ve thei tho boka ei san chu ni deuh mai a first skill hian mia fu lem lo chun engma asiam lawa slow down ringota mia fu chuan ama ang pakhat asiama alti hian pakhat danga siam bel le an hlap ron the ni ti chuanin team fight la escape don pon first skill hian an che slow down pi rama hei hian attack ang nang ma chu tlan se dei theya tin hei hian theya nang mai tlan se dei anga tin kha lo ve ka ti dan kha om thei bok chu first skill hian ivom thel I hlau sia ka tiang in second skill in masala I than pe nu a first skill in vom la nang ma ang pakhata suakan nang chu tlan chele dei mai la ti vek thei ni khang te po khamo ma se hero lock mode on ero chon san hi ama ber hi shet dan om ve ta chulaya chu enemy ya sanan om chuanin kan settings a lutila controls a hero lock mode thi kan on anga chuan ama bi ka kan block anga pathum po omro se ama bi ka kha ashiat chal thei ve ni chuwang chuanin kaka san counter na chan thave ni chu khate khani san chu atam lo chet turat lem man tam te poni ve mafresh seng kan push kan concentrate angai push type hero ni tika sheila push type hero ni a pakhat item in siam theina chan chu ama in solo lane a push ma se mit engeni enemy ron geng ma se pathuma in ti chang theya an lo geng po boilawa escape thei tura ama hi duana ni ve dewani chumi wang chuanin push type hero ni a top lane a solo in push nget chini team fight a potang kai tho